Some militants in the valley haiba wafam se masi artasi kari no habi se pressing su not to yo. Manipur na ngasi thoi ba valley the lady ba Manipur ngam na bahona riba Manipur ki saktam kai na bahona riba khun ngak pa sing asigi mathak ta ojabi mon ngarang on the floor of the parliament of the house ta tham khibuduna takudi khun ngak pa sing je ma ki yetna bani haiba da haimen thoi yamna lego thiba mana ngarang yetu ko record ta parliament da India pumba world pumba na khangba adugumba president gi adugumba most of things ta ojabi mon ngarang valley da laloba mayam leile khulai pai sino wai sare na hai kibodo maduna maram oraga Manipur da armed forces special power act thampa taragadi ojabi mon should be held responsible hai bane koi najini is to we know Manipur na si chai ba praja sing se yamna war bani koi politically game na to politically allegation na sade ekoi na haisening modi ojabi mon da honorable MP de koi na haisening modi ekoi na hai bani ngarang di jiri baw bodi pale me loi khangam bani BJP na hair ka lakpane na jiri ki thongdok se pande Congress na ngarang di pande pale lebak thibana jiri ke to ka kana pandi kiba lebak thiba thongdok to da angang ahum haliba nupi ahum haliba do kanana hatpano hai se mahar kari ki panmangam do no misam hatpa nupi angang da khut thaba se kari ko terrorist ko weba madu kumba misak sing adu koi na kari ko BJP na hai cookie jo terrorist hai baneba hai ba terrorist hai bo si bo panmangam da cookie militant hai na yam so ko na mo jabi mo na pipi di bu kari gino aduna mayam na khangbi ga do sa hojik mayam na ngang na bo pa ma lei cookie MLA tara se congress ta support tawraga mathang da me ko na sarkar parakani na tawi ba asa do wafo ma thamjage ai gi pana ICU da taraga leiba kanda masa sing adu in khon munna gi mawda mapa da sai lo ri chat na bi do jabi mo na topiu Manipur da si chai ba mai se kantai gi horpano matau karna mutat ka de haibarom da satsi loshil pada ina thamjani masi ojabi mo na ngarang yam kana haiba honorable chief minister atu tawde ada tawde ojabi mo na khangbi ga do se Manipur da article 355 thamkhre 355 na kari pi article yamna khangbi ba yamna qualified over jabi mo na 355 ki athra khangam da se laibak tibani 355 na takpadi Manipur gi law and order se center na pai krai bani adu administrative power di honorable chief minister na pai ga ngasi session tori aduna som da chala gumsi akoina loisala pa haijani ngase Manipur gi mute oina chatpa taragadi Manipuri singa thaingdari ba awa ba wangang biu adu natana mitop tagi lakpa miyan chama gi mong da wangang akpase yamna level thibani aduna koi taseng na ngarang gi wapam se yamna strongly ekoi yamna dissatisfied oi jai amadi honorable MP ojabi mon gi wapam se de taseng na yamna adugomba best less oiraba kari haitare Manipur da chai ba mai ji gi horopam khangdo misek amana ngang da bani adu loisela pa lang ma kadang thamjage Manipur da ngasi thoi ba irang se kana ga thokna ba Manipur ngasi thoi ba irang se yom mai thak bi se kana no misam hat pa ho bi se kana no hai ba se ngasi phawda Manipur gi mute silaka chat ki ojabi mon honorable MP na floor of the house thamdri ba se na takpadi ojabi mon gi manung da karam hidden agenda leiba ga ba se BJP gi spokesperson mo no wapam thamjare